Maupay nga aga hayo nga tanan. Dida hiton mga haro-harampang labi na hiton anini pangaon nga irignom. Diri may himo danay dida hiton Pilipino nga harampang kunwaray bidyokihan. Ngan usa nga paborito nga karantahon hiton mga tao diri lakbulig kay maraot tak boses. Iton kanta ni Engelbert Humperdinck nga nasari. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Maupay nga kanta, ngan maupay iton mensahe. Ngan mga kabugtuan, asya ini, an aton mga pagbasa, yan ang adlaw. Labi na god, an Ebanghelyo, nga nansyahan nga pagbasa. Dan aton Ebanghelyo, nasaring an aton Ginoo. Amati Israel, an Ginoo nga amo gudla, an aton Dios, amo gudla hiya an Dios. Hiyala an Dios. Sanglit nasaring hiya, kinahanglan higugmaon mo, an Ginoo nga imo Dios, habugos mo kasing-kasing. Bugos nga kasing-kasing. Bugos nga kalag, bugos nga hunahuna, ngan bugos nga kusog. Ngan nasaring pahiya, ngan amoy ni ang sunod nga gidadako ikinahanglan, higugmaon mo ni imo ikasitao, sugad ha imong ahaw. Pagigugma han Dios nga bugos ha kasing-kasing. Pagigugma sa Dios sa bugos nga kalag, pagigugma sa Dios sa bugos nga hunahuna, pagigugma sa Dios ha bugos nga kusog. Ngan pagigugma na aton ni kasitao, sugad ha imong ahaw. Ngan amoy ni aton kaduha ansyahan nga pagbasa. Higugma ang Ginoo nga Dios ha bugos nga kusog. 100% nga paghigugma sa Dios nga aton ikasitao. Sanglit ang aton Ginoo dida han Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 62 nasaring hiya. Diri angay han ginadian ng Dios an bisan hin-o nga kinapot na han arado ngan magliningi pa. Kung kinapot na kita, binaton na kita han tawag ang Dios, waray na rason hin paglingi-lingi. Karug sigon hini 100% nga aton ihahatag ngadto sa Dios. Siring pa iton kanta nga ginsaring ko kanina. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart or not at all. Pero usaliwat nga paborito naton nga kanta di dahiton ano ini mga bidyokihan ngan karaoke nasering. May kahati pala ako sa puso ko. Ambot kung maaram ka mo ini, sigurado ako. Ako ay nag-aalinlangan sa iyo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na idinulot ko? Ano ba ang pagkukulang ko sa iyo? Kanta ni Anabel Ribas ngayon, nga paborito naton kantahon. Di dahiton irignom ngan mga karokaranta. Sanglit, iton pagigugma iton Dios, diri half-hearted. Diri mayada kaagaw. In short, 100%. Usay iton mga balaod, nasaring, make holy your Sabbath day. Santo sa naton iton adlaw ngay parahuway. Santo sa naton iton Domingo. Iton aton oras, ito sa kaadlaw may 24 oras. Iton usa ka semana, 24 times 7, may ada 168 hours. Ngan iton misa, iton aton pagsingba,
itong pinakahalaba 2 hours. Kung aton kukulawan, di dahiton porsyento, hiton 168, pira ini ka porsyento, 1.19%. Ura-ura lahing kaguti nga porsyento. Danay masaring kita 100% nga paghigugma sa Dios, iton ginkikinahanglan, hinkademanding nga Ginoo. Pero kung aton kukulawan, iton 1.19%, aton oras, iton aton kasimana, siguro diri gad ini kanan demanding nga Ginoo. Diri nga ni na 2 ka oras, iton misa. Usa nga hintunga, iton iba, usala nga ni. Sanglit, may mga higayon nga ini 100%, siguro diri ura-ura hinkademanding. Pero aton pagigugma at aton ikasitawo, medyo komplikado. Kay ano? Kay mahatag kita darudako nga kusog. Darudako nga ano ini? Nga paghalad naton. May mga sakripisyo nga angay naton buhaton. Para aton mga hinigugma, mahinda naton kinahanglan bayaan. Kung nabulang kita, nga nakakaiban inihiton budget hit aton pamilya, kinahanglan bayaan naton itong bulang. 100% para it aton pamilya. Kung sobrado it aton pagbarkada, ngatut iba nga mga tao, diri mali itong pagipagsangkay. Pero mas hilaba nga ni nga oras, daton hinahatag ngatut iba nga mga tao, kinahanglan bayaan na naton niya. Ihatag naton itong dako nga porsyento nga dat aton mga anak, nga dat aton pamilya. Hadamo ngay gayon, kinahanglan magsakripisyo kita para aton ikasi tao. Pero danay mga kabugtuan, naduda kita, hiton gugma. Sanglit sugad hiton kanta hiton, men oppose Nazarene. Kasalanan bang mahalin kita ng lubusan? No? Ambuton maarang kamo ini nga kanta. Na ako, ano ini nga babayaan mo na kuno ako. Tungod kay aton eksperyensya hiton tawhanon nga paghigugma, danay masalimuot, danay masakit, danay makuri. Sanglit, ayaw kita kulaw danay aton mga magraot niya mga eksperyensya. Kulaw kita iton mag-upay nga eksperyensya. Ngaliton pinakamaupay nga eksperyensya, kulaw kita nga dayton gugma iton Dios. Sanglit nasaring San Juan Kapitulo 3, versikulo 16, kay ginhigugma gud ang Dios ang kalibutan, nga ginhatag niya bugtong nga anak, basi diri unta mamatay ang nga tanan, nga nasarig iya, kundi makaangkon handayon nga kinabuhi. Karuyag ang Dios, nga mataluwas kita, diri mamatay, iginhatag niya ang iya anak. Ngan ano ini nga paghatag? Pinaagi dida han cross. Waray malabaw nga paghigugma, hini nga paghatag ang Dios sa iya kinabuhi para haton. Sanglit nasaring liwat San Pablo, dan iya surat nga ton mga taga-Roma, kundi giinpakita han Dios ang iya dako nga paghigugma haton, nga didahan magpakasala pa kita, nagpakamatay Kristo para haton. Ginbayaan naton ang Diyos. Nakasala kita sa Diyos. Nagbuhat kita, hindi riangay. Pero ano ang ginbuhat ng Diyos? Nagigugma lagihap haaton. Iginhalad niya niya kinabuhi para haaton. Gugma nga 100%. Sanglit, mga kabugtuan, hinumdumi naton iton kanta ni Humperdinck nga Nazarene. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart or not at all.